Sinibingele sinamukele emakhosini kaDr Unyawose ngihleli nomkhulu la uDr Topsama mlapha. Mkhulu nje few questions ngifuna ukubuza mkhulu uqale uchazela abalaleli emakhaya ukuthi umuntu onjani osebenza kanjani otholakala kuphi mabekudinga mkhulu. Mkhulu ngitholakala elisikisike Eastern Cape emampondweni eMT Park kaHlophe Sibongo. Kodwa ngomsebenzi wethongo masisebenza senze into eziningi kakhulu ezihlukile. Esingasithi kodwa izinto esizenza zonke ngoba lo msebenzi wethongo akuyona into le yonke longayenza. Siyahlola lapha kaHlophe, siyabethela la ufuna ukubethelelwa, siphakamisa abantu ngendlela eyisimanga because kuyinto abantu abayithanda kakhulu ukuthi into zabo zibe ziyanqobeka ukuthola imisebenzi. Love potion bosisi amadoda ayahamba. Kunomahluko indoda ihambeke mawungenamqondo. Kunomahluko indoda ihambeke makuthola ukuthi vele into zakho uyazithakathela uzala emzini othakathayo ubuqhuba lento le engekho le indoda izokushiya vele. Kunomahluko mawunenkinga ngenzasi kusisi lo usisi pha ezansi nje kwinjini yamantombazane. Yazi lezo zinto ziyakwenza uluze kakhulu ebantwini bamadoda. Namadoda ngokunjalo uma engavuka into yakho induku iba khona inkinga usiza ngasozo kubekezele ngoba believe ukuthi uthando kuyinto vele siyazi umhlaba wonke jikelele. Uthando lakwazi into eziningi. There is no love without sex. Okay. Ngidala ngikhona yabona into enjalo induku ayivuki sisi namanje sibeletho sehlisele ngezansi kube kubi ama discharge siyakulungisa kodwa phela sikhumbule akunandlela ukuthi ngizokuphatha lapha ngizokunika into injalo kwakunye ngikuqedela kuyohlokuveka kakhulu uma videos nazo bakhona. Mkhulu ngicobuzana uyawazi ne ukuvusa induku yomuntu elele engakwazi ukuphakama. Kuyadepend ukuthi wena qawe uneminyaka lenganani emphathile into kodwa kuyinto esisebenza ngayo kakhulu le yasiphendula nje kanjalo siyasebenza ngayo kakhulu kodwa nje kuyashiyana ukuthi isimo sinjani. Niyazi nje ukuthi yabetha stroke nayo ngendlela kodwa ugqirha gqekho ngathi owesilungu western medicine lapha bazokutshela ukuthi yes unoshukela bagcine bejova esibasize kakhulu abantu labanjalo ngeze sithini. Mkhulu ogqibela umbuzo ngicela ukubuza khona abantu abazofika kuwe becela ukuthi bavulelwe izinto zabo khona abantu abavaleke izinto akulungi lutho kuyabheda mkhulu baxabana ekhaya umuntu akasebenzi uneminyaka engasebenzi but unama qualification yakwazi umncede umuntu onjalo khehla la. Umuntu masomsiza hlobo linjalo sizothethela nje ukuqala linjalo ngoba umuntu lona into uyifundele and akusizakali.